Menteri Ramba Aduk Kari Narendra Modi ulaya kendu iu Chancellor Kari Germany Olaf Scholz ha kajingelang G7 Summit ha Schloss Elmau ha Germany. Kini ki arngut kinangelam kila banjur halor kajing pendon kam ban penya chaprang ya kajing etrelang ha kaliang kakai pateng bat kajing bay tingka. Kasarkar kadon kam ya kajing rapisa hadin ba kajing penlut kala bantam ya kalai spa klur tingka na kabenta ban maramat pat ya kijaka kibala sya penjulor na kajing tua khandau bat kajing shlei na kadaw kajing jur slap ha kajilla. Menteri Ramba Kajilla Meghalaya Konrad Ki Sangma hadin baladap ban kmi ya kajing long jingman jong kajing don ka boarding ha kajilla ulo ong ba ki kattu katni ki benta ha kajilla kilamat ya kajing sya penlip light day na kadaw kajing duna boarding usang ma ula pentip baki santali ki kor pinmi boarding kila sange etrekam ha kajilla. Lapli ka program ay jing hikay bakhat asngi na kabenta ka AAPDA Mitra Volunteers Mynta ka sngi da ka District Disaster Management Authority DDMA West Khasi Hills District Hanongstown College. Kajing tmu jang kani ka program kalongban ay jing hikay ya ki shispa agot ki volunteer ha karukom pelatim ladadon kajing link shop Khubor kamarian. Kumba armut ki samla puli MSW jongka Central University of Kerala ki balalit pentibet kum ki intern ha ke Impulse NGO Network kila sya thambor ha kinongnya thuk hajan Roberts Hospital Jayau ha ka arpusaw terik mentau benai layo jing teba ki badan kti ha ke kam thambor kila sya bat sya kemno ha ki pulit hinen kamit.